Mira nongere nkwifurize ibihe byiza, nongere nkwifurize umugoroba mwiza, nshuti munywanyi w'ibiganiro byacu hano kuri Bijou TV. Twizere ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane. Twizere ko iki cyumweru ugisoje neza ndetse iyi weekend yakubereye uburyohe cyane. Nyemerera rero tubane muri aya makuru yo muri uyu mugoroba wo kuri iki cyumweru nyine tariki 22 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Reka nkubwire ko muri aya makuru ndaza kukubwira yuko umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda General Kainerugaba Muhoozi akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni uyoboye Uganda nyene amaze imisi i Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ruzinduko akomeje kwagirira ndetse rwanasize by'umwihariko agiranye amasezerano hagati ya UPDF ubwo n'igisirikare cya Uganda ndetse na FARDC ya Kongo agendanye no gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare. Mbibutse yuko guhera muri 2022 aribwo ingabo za Uganda UPDF zinjiye ku butaka bwa Kongo mu ntara ya Ituri ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru nyene, aho zagiye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'umutwe witwa ADF usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda wakunze kurangwa no kugaba ibitero mu gihugu cya Uganda ubundi ukibasira mu bwoko bw'abahema hano muri kino gihugu cya Kongo. Uko bikomeje kugaragara n'umutwe kugeza ubu ngubu kandi ukomeje kuza imbere mu mitwe ikomeje kugerageza guhungabanya umutekano ku butaka bwa Kongo, kuko inshuro nyinshi yakunze kugenda ugaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye birimo gusahura, gutwika inzu z'abaturage ndetse no kwica abaturage, ndetse byatumye abantu benshi bahunga. Hari inkuru iherutse gusohoka mu minsi mike ishize yavugaga yuko kandi uyu mutwe wa ADF usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni wawerutse kwivugana abashika ku 1500 mu gihe cy'amezi agera kuri 12 yonyine. Hari amasezerano yakozwe yaravuguruye nyuma y'uko ari operation Suja ihuriweho n'ibihugu byombi cyangwa se n'ingabo z'ibihugu byombi. Turarebera hamwe rero ibyaranze aya masezerano, ariko kandi uyu munsi uyu General Kainerugaba Muhoozi yaje guhura na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bwana Tshisekedi hari icyo yavuze ndetse n'uyu General Muhoozi hari icyo yavuze, ariko byose munyemerere tubigarukeho tubigitso muri uyu mugoroba. Hanyuma ndakubwira yuko kandi ingabo za Afurika y'Epfo zikomeje gushimangira ko zishobora kuba zagaruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zishobora kugaruka, urugamba rukaba rwakongera rukambikana nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi byose ni bimwe mu byo tugiye kwitaho ndetse tunagaruka muri kino kiganiro. Nkwifurije umugoroba mwiza w'unkurikiye rero uri mu Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba bw'u Rwanda, burengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abadukurikira kandi namwe muherereye mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange cyangwa se kuri uyu mugabane wa Afurika, mbifurije ibihe byiza cyane. Hanyuma abadukurikiye muri Bwotamasimbi mu bihugu bya kure, imigabane yose igize isi, mbifurije kumererwa neza, mbifurije guha mu karonka, mbifurije ibihe byiza, gusoza rino ndwi mumeze neza mwese. Niba utameze neza reka nkubwire ngo komera kandi wihangane uyu mwanya. Niba utameze neza reka nkubwire ngo ejo ibintu bishobora gukunda bikagenda neza cyane. Kwibutse gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano rwose, ntugende udakanze subscribe ngo unafungure inzogera kugira ngo ubashe kuzajya ubona ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Hanyuma kandi reka nkubwire ngo ibiganiro byacu ni ingenzi kubisangiza ku nshuti zawe kugira ngo ibintu bishoboke kuba byagenda neza cyane. Igisirikare cya Uganda UPDF nakubwiye ko gisanzwe gifite ingabo ku butaka bwa Kongo mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umutwe wa ADF usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Ni nako kandi igisirikare cy'u Burundi FDNB nacyo gifite ingabo ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Iki nacyo cyinjiye muri operation zo kugira ngo bahangane n'umutwe wa Red usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ibi byose usanga n'ubundi biterwa n'imitwe twaje intwari ikomeje kugenda igaragara muri ibi bice nk'uko amakuru akomeje kugenda atugira bivuga. Nyuma y'uko rero impande zombi ziba zarabyemeranyijeho rero byaje gutuma nk'uko bikomeje kugaragara nyine hakomeza kugenda hagaragara amasezerano. Bivuze ko rero amasezerano ahuza Burundi ndetse na Kongo muri ivyo bikorwa, dore ko impande zombi usanga zibihuriyemo, ariko kandi ugasanga no ku ruhande rwa Uganda harimwo ibindi bikorwa nk'ibyo ngibyo. Ubu tuvugana igisirikare cya Uganda UPDF n'icya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC kuwa gatanu basinyanye amasezerano mashya y'ubufatanye mu bya gisirikare. Isinya ry'aya masezerano kandi ryabereye mu ruzinduko uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ari kugirira Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byagaragaye mu mashusho ateye ubwoba yashimangiraga cyane cyane umutekano buryo wari wakajijwe hano Kinshasa ku kibuga mpuzamahanga cya Kinshasa cy'indege cya Njili
hari umubare munini w'abasirikare ubona yuko rwose bari biteguye gucunga umutekano, gucungira umutegetsi usa n'akomeye cyane yuko ari umugambi mukuru w'ingabo za Uganda. FARDC kandi yatangaje ko uruzinduko rw'uriya mujenerali usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ruri mu rwego rwo gushimangira imikoranire hagati yayo ndetse na UPDF mu kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Mu nama yahuje General Muhoozi ndetse na mugenzi we akaba umugambi mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Jules Banza Mwilambwe, impande zombi zishimiye umusaruro umaze gukerwaho cyangwa se zimaze kugera mu bikorwa zifatanyije by'umwihariko muri Operation Suja igamije kurandura ADF. Ni ibikorwa kandi byasenywemo by'umwihariko ibirindiro byinshi bya ADF, FARDC ndetse na UPDF kandi basinyanye amasezerano mashya y'ubufatanye mu bya gisirikare by'umwihariko mu bijyanye no guhuza ibikorwa byabo ku mirongo y'imbere ku rugamba, guhanahana amakuru y'ubutasi ndetse no guhana imyitozo ya gisirikare, ariko kandi hubahwa ubusugire bwa RDC. Mu gushyingo kwa 2021 kandi nibwo igisirikare cya Uganda, UPDF n'icya Kongo FARDC byatangiye gufatanya mu kugaba ibitero ku mutwe wa ADF, ndetse ingabo z'ibihugu byombi zashoboye kwica abenshi mu barwanyi buriya mitwe barimo n'abakuru bawo nk'uko bigaragara. Ariko kandi uyu mutwe ntibibujije yuko ukomeje kuzengereza ndetse no gusambura umutekano no ku butaka bwa Kongo. Ibitangazamakuru byinshi bikomeye cyane birimo by'umwihariko n'amakuru yagiye ashyirwa ahagaragara na ONU ashimangira ko uyu mutwe ukomeje kuba ikibazo gikomeye cyane hirya no hino mu isi ndetse no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwa rusange. Benshi bemeza neza yuko kandi uyu mutwe ukomeje kuza mu ya mbere ku butaka bwa Kongo, muyikomeje kwibasira ndetse no muyikomeje guhungabanya umutekano ku butaka bwa Kongo, kuko ni umutwe ukunze no kwica, kurangwa no kwica, gufata ku ngufu, gusahura ndetse n'ibindi bikorwa nk'ibyo ibyatumye abaturage benshi mu ntara za Ituri bakomeza guhunga mu bice byabo nk'uko bigaragara. Icyakora izi mpande zombi zishimira yuko mu ma operation zagiye zikora ubona yuko hari ibyaje gutanga umusaruro ku buryo abaturage benshi bari barahunze bamaze kugenda bagaruka mu byabo. Nyuma yuko kandi aba basirikare bombi basanzwe ari abagabo bakuru b'ingabo baherutse guhura, ubu noneho uyu mugambi mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi ari Kinshasa nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari kugira uruzinduko rw'akazi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, akaba yaje guhura na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse baza kugirana ibiganiro ubona yuko nabyo byari bikenewe ndetse byaje no gutanga umusaruro, ndetse nyuma y'imyaka myinshi rwose uyu mugabo nibwo yaje kugera hano i Kinshasa. Nk'uko nabivuze, General Muhoozi ari Kinshasa rero kuva kwa gatanu ku itariki 20 Kamena mu ruzinduko rw'akazi ari kuhagirira. General Muhoozi yaje guhura na Perezida Tshisekedi nyuma y'umunsi umwe rero ahuye na Kainerugaba rero by'umwihariko agiranye ibiganiro na mugenzi we akaba nawe umugambi mukuru w'ingabo za Kongo. N'ibiganiro kandi nk'uko nabivuze byasize UPDF ndetse na FARDC basinye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Bwana Tshisekedi ubwo yahuraga na General Kainerugaba Muhoozi kwa gatandatu yashimiye Uganda rero kubw'umusanzu ikomeje gutanga ku mutekano muke ukomeje kugaragara mu karere. Yagaragaje kandi ko ibikorwa bya gisirikare byiswe Operation Suja ingabo za Uganda zifatanyije muri za FARDC mu rwego rwo kurandura umutwe wa ADF bikomeje kugenda neza, kuko ngo byatumye ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa RDC bigarukamwo amahoro, ndetse abaturage benshi bakaba barakwiye imishwaro bagashobora gutahuka. Umwe mu bitabiriye ibiganiro bya Tshisekedi ndetse na Muhoozi asubiramwo Perezida wa RDC yagize ati UPDF yagize uruhare rwose rukomeye mu kugarura ituze ndetse n'icyizere mu baturage bari basumbirijwe mu buryo buhoraho. General Muhoozi nawe yagaragaje ko kandi Uganda yiteguye gukomeza gutanga umusanzu mu kugira ngo akarere kabone amahoro, anashimangira ko kandi igihugu cye cyiteguye kwagura ubufatanye bwa gisirikare hagati yacyo ndetse na RDC. Yunzemo kandi ko ubufatanye mu by'umutekano ari bwo rero ufatiro rw'iterambere rirambye mu karere. Kuva mu gushyingo kwa 2021 ingabo za RDC ndetse n'iza Uganda zifatanya mu biri Operation Suja, ndetse impande zombi zivuga ko kandi biriya bikorwa byagize uruhare mu gusenya ibirindiro byinshi bya ADF ndetse no kwica benshi mu bahoze ari abarwanyi bayo barimo n'abayobozi bakuru nk'uko bigaragara. Kugeza ubu rero bivuga ko kandi ADF nayo ikomeje gushakisha yandi maye ndetse n'izindi nzira